Talog je priča o potrazi za ubicom i potrazi za gradom. Moderna savremena knjiga koja će svakog ljubitelja dobre krimi priče naterati da okreće stranu za stranom i da je pročita u jednom dahu. Nakon promocije u Beogradu i Valjevu, Željko Obrenović je svoju knjigu predstavio i čitalačkoj publici u Ubu na način koji se razlikuje od uobičajenih promocija na koje smo navikli. Na autorovu ideju urađen je i trejler za knjigu. Angelina Milićević će na violini svirati deo soundtracka koji prati knjigu, znači muziku koju slušaju likovi u romanu, tako da i to je neki način da se predstavimo na publici na savremene načine i na taj neki zvučni, vizuelni deo. Čitocima jeste to zanimljivo, jer činjenica, trejleri za filmove i za serije su stekli dosta pažnje i nisu više ništa novo i ljudima je to dosta poznato i blisko i na osnovu tog trejlera mnogi procene da li će uopšte neki film da gledaju ili da prate šta se s njim dešava. Željko Obrenović je rođen 1982. godine u Valjevu. Autor je romana Srpski psiho koji je preveden na poljski jezik. Pored pisanja bavi se i stripom i muzikom. Dobitnik je Maken Eriksonove nagrade za lice meseca.